too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. Obibia akwaba ede ebaye dwumedie yi esogana wahala dwumedie na ebre asose munua ba ekresikapa mede ebesomo sededa ne daaye no no akwaba enkoma obibia na enedeye eye sofo panya na se sofa obia enim no waji edin eba no eye asori mu nyamedwuma mu eba no fashion ne wonko ne ba chese dodo na enim ni ye papa na enede wode ne nsem bi aba betu edwa efa eye ni nyamedwuma ho ne ho enko ne ba na ebusuafo ensem ode abeto abontege ese wani ensese ye ka edecho na ne nsem nyina enese o say I will never allow you to kill me like you killed Jesus. We ene nsem am wode abetu edwa na ebusuafo mayembumra ensem no emu eye sofo panya ni dia ene eye Reverend Obofo no na dodo na edi enim no asori oda ano eye Anointed Palace Chapel na sofo yi se de emunim no ne nsem bebre aba abeto abonten ana sa abeto apro so efa eye ebinumu kan se wonu moja wonda na jo ne ho enkro ne ba ema na nsem mu krampo no chese eye exposesa ekosoi na dodo na ehwe senkanidin ebeba paswama eye honorable atweno aboso se de wotwe obinim edie eno na so anko alfa ama womo esa na so nkofo wo mebetena so wo hwe eye demon breaker ene manase dia womo de dane da wo mbetena eye den ya wo common sama na Reverend Obofo ni din aba betwemu kakra ede afamu na eye nipa se no eye ne ho asem nso so wo apono so eye wo ho ahi mobeka ya eye na se mu chese eye Reverend Obofo issue bi oni ni nyaye ama wakwakwa akopie mu e wa posifo akacha ya remande no a omohwe se emrepam no wo mobefre na omode ne nsem atu edwa na eye Reverend Obofo hwe se de ne nsem e ba bonten na nsem ene enioma nkofo eka ede efa ne ho a na nka waye na adwen se enya de se wo be kasa anase wo be bo ewampo na nka ganafo anase timemfo obi anane nsori mampo no obi enya bibi aka ede afa ho na nso so wankasa wuti ho aye yiwe yiboni enti no waye na adwen se ebre aso se ewo se wo no so no ensem bi ehu ehia no wo ye den wo ka ema na koma ede eto ne yem na ema nipa nyina hu se wo no wonyefo onye nwa na wafa ne fo na onye like obi aye body abrewa ejo na modi nanim atwitwiri efom maye ne se eye Yesu Kristo de bi onhwe oso wonhwe entina ho no munye nhwe han se de muku Yesu Kristo no wono so makunu ebi esa na wo hwe Yesu na abrabo a obebobo no wo asase yi eso a utimi hu se eye abrabo eye tene ne ye ne mempeme ho asem abrabo na so wono de bi o mebebo sa abrabo no ebi kura de biara eda na emum obeye de obetimi aye na eye wono so ni din a waba bagye no wo maimu ene ne nsori no etimi etintim na ebusuamu mayekotie ne nsem a wodi etu edwa. I won't let you kill me the way Jesus Christ of Nazareth was killed by ordinary people with their mouth. My name is Reverend Obofo, and I will fight you till the last blood in my drip, till the last blood in me is dripped off. I will never allow you to do such a thing. This time I will open up and call a spade a spade. We ene eyene semwa wodi etu edwana chese enya de say no wo ba behwe se eye se de ye kan ye no omuku Yesu Kristo no wo mususu ebekunu ebie because wono wo hwe eye Yesu ne nyoma wo ye eye timamfo ne de wo mo ano eye den ekunu enti won hwe masa ade no ensi e wo na brabom ordinary people emba emmemme kan ho asem begunu hu efi wo hu ni se eye Jesus Christ no olive eye
charitable and gentle. Just and some as accusations be a de bemano or take at the tone of so one casa and from where no and a dinner call new woman or live contrary to a year Jesus Christ. Livia obey Livia, our assassin, and so and I was like say, I will never live that way, but rather fight with the last blood to redeem my long held business and church reputation. Not just a wobeko and odin, akosi say ni moja e woni muo no, just a bako a capco, not just a moja ni na asa e de free no mukrampo sa, or beko aqua drusa e piano. Ama ni business a wale e was as isuno, et me SCP, na e biomon so na sorry a wasienum, sorry ni dino, yamfa antuchi from, ne yama me kase no bofo no kre any say awo ye yentim ene wo wu say there bi onhwe masade no ensi de biara eda enku bi a wose wo kono wasase so ede gi na dwuma esi honum ede gi na asori edin esi honum eji wonu ankasa ene na busua esi honum no de obekosa okono ede ama ne nsori ebiemu na busia ena ebiemu nso so no wobeko ede ama na dwuma nti wonhwe ema wo bi ensama wo mo beka wo mo enka fa ngu no so first na no aye so wonka bibia na so say die ai nso wo we eta apronchani a woje wo enti say die wo pie ede free ni nsuo nim na wo ba aba bekasa wo bebubom ama wo mo egu ne ho fi wo mo gu na dwuma ho fi na asori ho fi eka ne ense emfata edefa no ho o mo pese wo oye kom say the Jesus Christ eye kom ma wo de ko wo mu no wono de ema ye hwehwe saa ade no krampo emfiri no eho na wo de nsem we etu edwan na Ghana fo bi no mo so ede wo mo agenche e bai na bi no mo say na Nyankopon a wo se wo hwe no asua no na se wono wo ye kom na se wono wo wuye na ende wo ba bonten ba be kase an wo nye kom nya hwe han enwu se de Yesu Kristo wuye padia ene na hwan ena wudi na chi hwan achi na wudi a wo kasa wo ye nyamdwuma na tese wo krampo no wo nyamdwuma no eye question mark bi ewo ehu na no na bi no mo so e kase eno anu no ada bi owo abusua owo ma owo eye ensorema ewo ho enti wontimi nyam enka na no ntum emfa na nsa enhye ne demiri famu enye se enye hwe mensorema enti say inti ena Yesu Kristo kramposi man like enka mfa nto so na ma nenye ho eno nti na just what honum na wa ye kom na what ho na wo ye nhwe han na afi na num agu asesa nkrofo na ye wo mo ebeka say bia wonye kom na num ase ba wo mo enso na betwa wo mo asere no enti se wo kasa wodi se woka na binum nso hu ne se debi oye nyame nipa na Kristo Yesu na namonto ananachi ena wodie na waye na adwen se na adwuma ena wo beye nko ade e wo se wo fato ne ho so se bibi bia ebebe bia no wo be mene ede ato honum na wakana no ato ne atum anaso wakana koma ato ne yem na Nyankopon akone ko ede amane sanse nipa we so hu ntokwa ko a Nyankopon onko bi emfa emmawo na abusuamma memfa eya adwenche mienu miensa bi a eba ye nemfa ye dwumadie no ensi yenua eye Ruth ede awode eba ye o say what you are saying there, I don't know what to say, but if truly that you are called by Jesus Christ, then why don't you want to live the way he lived? That means you are called by another God. Ono so ne de eno no hu ne se Nyankopon e na afra wo ye Reverend Obofo said ye wo kan dia ene adenti na on pese wo betutu na namo wanamo de asisi ni die mu wo be ye neoma wo ye na chese enye se Nyankopon na ye nim no e na afro ne mum e nyame foforo bi e na afra wo nti na waye wadwen se wo nya wadwen se wo bewu ede amanyame because eye achidifo na wo mu edi na chi na ye 12 disciples no womo ya chibi wanwam ye bobi asenu amusi womo trase ni nyina Nyankopon entia na asem no entia ni nyina mu no womo ampa ba na ode nsonhwe ketu abi ene nsem kakra ye ka de fa ho na enu mutimi ba bonten ebebe kasem wummu se de Nyankopon ewu ye dia na chese nyanyame na ato ne nsa ede afra wo se be ye na dwuma na emum eye wa na wafra ho anase nyame foforo bi na wode wo ho ahye ne ensa na ye nua bi nso ede awode eba ye ose Papa, what you are saying is true. You can't kill yourself because you have family members. You have family members. You have wife and children to take care of.
Don't let someone draw your church reputation on the ground because you suffered so hard to bring this thing up. On also so ne dia wode eba ye eno no ohun ne say ehun ehia pa say eye reverend for sorry na wakasa because eye ne nyamedwuma no wo bra ye wasam nanim fifiri pa ena watimi ama asori no agina adru sa empempen so no enti no so wo hwe ema wo bi ebe de nanim be betwitwiri fom de asori nanim etwitwiri fom a ebe ha enti ntokwa bi a wo se wo kon no wonko emfa ema we ene adwencheni bi a eba wotimi say ebinom support eye ne nsem a wode atu dwa no ebinom so ene no enye adwen efa ensem no eho ebusuafo wonso so wo fi den ena wo kan efa eye reverend obofo ne nsem wode atu edwa wakwakwa nyame nipa nyame chidini na wode nsem we atu edwa den adwen ena wode to eye ganafo etim na den na ope enso akire yen ganafo ene timemufo efa ne nyamedwuma wo ye no eho for adwenche ebra e wo too much GH comment section obetimi a share your videos no subscribe nso to your channel no so wonye ya like your videos no obetimi so a follow yen e wo your Instagram page at too much GH _ na emrepe no making kind ede ama midin ene equia sikapa that's ne yebesane Too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH.